para si pamumuklantamo sa mga buwan sa pagkakasya. Kung pagkakasya po na nakapon ba na rin Espiritu, Diyos ni kapanayan at imamanong ni katawan-taon, isma nakatamong sa lantula at kapayapan ni kasalpantayanan, kapatinataming ba na rin Espiritu, pagtali ato kalunan, at sa Amor. Kapatinataming ba na rin Espiritu, pagtali ato kalunan. Upuriya inyong pa, ipanusumot ng kiyang amano, gawanin waganin sa panayan at sa kanito rin ganin ka sa para sa rinketawan. Upuriya inyong isya na papasaya. Upuriya na lang, ipanabalik na tungkwa ng Virgen Maria, kudlat niya ang kasbol ng kapanayan ng bayot niya, upuriya inyong isya na papasaya. Biglat niya ang kasbol ng kapanayan ng bayot niya, upuriya inyong isya na papasaya. Ipuriyo ang banal ng Espiritu, ipano pahayag na, ipano katawa ng tao ng amano, gawa na katapong palapan muna ng kapanayan, hindi alangang gating kapanilatan ng binyan, ipuriyo ang Ginoo, hindi katang kapanayan. Kapataling misteryo ng pamikatawa ng tao ng kalapangagos tamong ni Jesucristo, sinipan ng pamingagong tinlugod, ng banal na pamilya ng Nazareth, para kay katamo yung nagikasangkanan, ng malala matula at tihong kapangipan. Kasamyatong ng kabilugan na manala kapulungan, kapagtag masosyal kaya ang lubod ni Ipa, aming pahayag yung pangatao ng amanong ni katawan tao, at kinwaga ng krus, ang klaning kaligtasan. Masusi tayong bubuklan ng banwa ng jubileo, para king banal ng San Fernando,
Itingrito umpisa niya muning neto nga malala makaranasan. Kasangkanan ng kapanayan na adyo kaya katamo. Lalong-lalo na kanilang panahon Ing pera ang kasangkanan ng nagilwa. kapanayan na adyo kaya katamo. Lalong-lalo na kaniting panahon ng giyera at kaguluhan. Oy pa kapanayan na ema kasirang loob, panibagan at kawakasan din sa blangbage. Bendisyon na itingumpisa ng pamaglakdeni, kagulutan ng maligayang krus ng anak mo. Bendahan mula ring sugat, ng puso ming nengaspa. Ilwalas mula ring panikalang papanatili kay kami king pamikasama, at pagkalamukin balayan mo ing tula ng Espiritu. Balang makalakad ni bayo kapanayan, kay tulog ing paninasan, aparasan, ni Kristo manak mo at kinumi, ang mabibiyang kon magdali, Hallelujah. ing anamangga. Nga nang sinabing Jesus kare, ipat mababalisa, maniwala kayo king ating dakal ang kwarto king balena ni Pak. Makanyan, kaya ko sabihan iti kaya kayo, makoko ban magsadyang lugar para kayo. At nung miras na ko, at may kapagsadyang lugar para kayo. Ibalik mo pa si Bayong Keti at itukita kayo. Ganun ka rin kayo naman. At baloy yun ay inggalan papunta lang po. Anang Tomas, Gino, emi man balo nung nukamunta. Anang Tomas, Gino, emi man balo nung nukamunta. Makanano niyang balo inggalan. Kay kibat ng Jesus, ako inggalan, yung katutuan at hindi. Alang malyaring miras king igpa, ng emo king kapamilya kayo. Balo yun at ikit yun. King Maya pabalita. Ay, manahimik sa upang iba't ang bulyaw ng pamibalo, ng Librivetulo, Virgin Maria. Yung kapanayang pabayot niya yung lubot, manalumpakan niya ang lubot, nakakabot sa iba't ng puso ng Yesus, ang may transfer sa Cruz. Initing niya labas, naging pasalam nakasamo ng Diyos, dapat may suksamo kaya, king kapamilatan ng kamatayan ng Diyos. Ini ni sustasa ng Diyos, lalo tamang ayasahan ng liligtas tamo, king kapamilatan ng dinitamo sa Kristo. Kuling kapamilatan, naging kakaluguran na katamo ng Diyos.
Venerable King, Ama ng Diyos ang grasya ng Diyos at ulan nito, ibiyayan ng kapatanayan, kanyang ibabayo at magawang makasal, yung timot ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang dahil ngayon alang patanat, pamanatili, at pamanatali, yung pamaglakbay ng banal na kasulunan, pasok ni Insubu ng kapanayan sa rin kalasal pagkaya. Papanatilyan na yung makaslat ang tino in sulubi sa ero sa pasok. Panunyeso po sa sikan ng hindi tao. Damang. Yung kapanayan Kristiyano, uli na nito, iya maglunglang at iya manugit. Ngunit iti manalumpatan niya yung kasiguraduan, no? At nanuman o ninuman yung malyaran makapat manan katamo ang bubut ninyo. Kumani yung manan huwag kapanayan yung ibang grasya ng Diyos. Yawis ka ko naman, natin kasi bago kami karigtandaan ng panahon na yung mga tao. Hindi mo ay katutuan, hingal ko, maduwang, pagsugo, yung balikan. Manatili na katungkulan may banal na kapulungan. Yung suryana lang, yung tanda, yung panahon, at yana, yung kawawang wala lang ng sala, yung mayap na balita. Kan kanita, yung makayakmang paralan, karimbalang erasyon, malyari ang makibat karimpanela, utang ting tao, digil ting kabaldugan ng kasalukuyan, at kain tungulan at yun, at digil ting kamo, yung mera, ting maul lang mayap, at yung inyato, banting manabo, ting bukso, ting akakimula, ting sariling alam, akarapat puso, kapan. Dapat na rin tandaan yung panahon,
Diyos ng Kristo, tugod mo kong pangayan, ikaw ikamatay kami, at kami binubuo. Bendisyonan po ngayon ni ing danom, kaluguran kong kapatad, ipanigaputa mo, king Ginong Diyos, ing bendisyonan na iting danom, alelangana, amipisik kaya katamo, antimong kapigaganakan, king binyag tamo, ing Gino ibayo na katamo sana, kapilobloban, manalangin tamo. O Ginong Diyos sa lubos mayopaya, sibulampong panibataning biye, bendisyonan mo, iting danom, amipisik ke kami, manalig kingakamtan mi, ing pangapatawading kasalanan, ing pamaglaban king balang kapanandaman at kingamuyot ning demonyo, at ing grasya ning pamaglingap mo, king pakalulu mo, ibiyan na kaya kami o Ginoo, ing sibol ng ning mabiedanom, amamagus ang king biye alanangga, ban kanita mitimawa ibat king sablang peligro, ning kaladwat katawan, akwaming miras keka malinis a puso, king kapamilata na mo rin Kristong Ginumi.
excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, king kapamilataning metong abatuin, pepakilala me king aldoy ti karing sablang bansa, ing bugtong ngay anak mo, ikaming makakilalang ni keka, king kapamilataning kasalpantayanan, misanal do akwara kasanang tangalan narap-arapan, kambining sablamong kamalan, itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, amabibiyam pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga.
Pamamansang ibat, king libro ning propeta Isayas. Mibangon ka, miningning ka, Israel, Jerusalem. Uling ing sulumo di natangne, ing ligaya ning Gino sa slag na keka. Lawan mo, bistaman laganap pa, ing kabengyan king labwad. At ing makapal adulum, tatakpanala pa, ring bansa. Ing Gino sa slagya keka, at king babo mo, papakit na, ing ligaya na. Ding bansa, lumapit la king sala mo, at ding ari, lumapit la, king mamunang mong kaningningan. Iyat na mula ring paninamnam mo, at maglalawe ka, king makapadurot keka. Ding sabla, mititipon la, at daratang lang papunta keka. Ding anak mong lalaki, manibatan la, king marayo. At ding anak mong babayi, malugod dalang kukumunan. King pamanangal mo, kaniti ipatiman ka, galigatsu, yakumat mo king tula, ing puso mo. Uling keka, magus, ing kayamanan, ning dayat malat. Ing pibandyan, daring bansa, datang keka. Mitakpang ka, king keraklan, daring kamelyo, ding dromedaryo, o iba't king madyan, at epa. Ding sablang tao saba, datang la keka. Magdalalang ginto at insenso at daralit daka king kapurian king Gino. Ing amano ning Gino. O Diyos, pagkalubok king ari ning pamanatol mo, at king anak ng lalaki ing katuliran mo, baneng panibalan mit mong katuliran ing balen mo, at ing kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. Magluwid ya sana ing katuliran, king lagana makapayapan, ang king mayalaya ing bulan. Mag-ari ang karingmingat bangat bang dayat malan, manibat king ilog amaragul, ang king sepo na ning lapuan. Buwis na kayara iyampang, ning ari ning Saba at ning Arabia, tatangla at magdalang lamang takaya. Ning sablang ari si Lod laking arapan, ning sablang bansa, sumuyo lang kaya.
kalulusa na rin may na ampong alam agyo, at iligtas na labye ring pakakalunod. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karen, Epeso. King palagi ko, abalitan nyo na, nung makanano kong may panibalan king Diyos, king grasyang telagana para kaya kayo. Nung makananong king metong apamilantad ning Diyos, may pakilala kenuman, kareme nga labas adayi. Antimo, nung makanano yang milantad ngeni, king kapamilatan ng Espiritu, karembanal apostol, ampon propeta na. Ing kabaldugan na niting misteryo, antikeni. King kapamilatan ng pamanaral ng mayap abalita, ding hentil, king pangayagom da kang Kristo Jesus, maging galamenala ng metomong katawan, kambera ding Hudyo, at mirakayanan la naman, kambera karengkalam, apangako ng Diyos. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po'ing maya pabalita. Ikit mi yang sinlaging tala na king aslagan, ing migsarya kami keti bamiyang samban. Inginu manatili ake kayo. At kaya kanti mo rin. Pamamasaking maya pabalita, agpangkong Mateo. Eme lambat kay bat ng mibay Jesus karin Belen, Judea, kanitang panahon ng ngaring Herodes, ating mapila na taong pantas adinatang Jerusalem, ibatla king aslagan. Ngarang mengutang, numiya malyaring akit itang bayong bayit aari daring Hudyo, ikit miyang sinlag ing tala na king aslagan, at migsarya kami keti bamiyang samban.
Inya nga balita ng ngaring Herodes iti, melingas nga siya pilubluban at antimurin ing kabilugan ay Jerusalem. Pepayaws na langan mitipon ding pamuntok apari ampon ding eskriba ning balen at inusisa na karela nung nuya makaulang mibait ing Kristo. Ating peki ba't da kaya, karin king Belen, Judea, pablasang antike ni ing sinulat ning profeta, at ika Belen king sakop ning Huda, aliwa ika ing peka malating dili karing manimuna ng balen ning Huda, uling ke kaya misapwak ing metong apekapon, amagpastul king balen kong Israel. Kay ba't nanita, i Herodes pepayaws na lang makikit kayang sarilinan ding taong pantas. Pekibalwanang mausisa karela, ing eksaktong panahon ay ikit deng sinlag ing tala. Pepataglusan na lakarin Belen at nga ng menabilin karela. Lumakad na kayo at pangutang yung miyamasamas inganak. At potang ikit yuning ipabalo yu kanako ban kanita, ako man muntako ka rin at samban ke. Kay bat deng pekiramdaman ingari, meko nala. Kabudabud, itang talang ikit da king aslagan, migpasyo na yakarela, ang gana king memandalya karas na tulid ning lugal, anong nuya ka rin inganak. Panakit dang miyuman king tala, metula lang emunano. Kalubda king bale ikit de ing anak kaya beneng Mariyang imana. Sini Clodla arapana at sinambala keya. Kay bat, biklat da ing daralarang pibanjan at deunanan deng regalong ginto, insenso ampon mira. King meto nga paninap, mirinan lang babala, king enala magbalik pa kang Herodes. Inyape si ulila, king sarili dang labwad, king aliwang dalan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Manatili tamo pong makatalagad, ing pamipasyag ning aldo ning pangasubling mebye, king pamipahayag ning Ginoo. Kaluguran kong kapatad, ing ligaya ning Ginoo sinlagya kay katamu, at kapilan man manatili na katamong pasalan, ang king aldo ning pamagbalik na. King pamagbayo at pamisalitda ring panawon ng pongaldo, pagmasusyan tayo ing misteryo ning kaligtasan tambo. Kaya katamo yung pagmasusyan ing tridum ning Pasko ning Ginoo, ing taulingapunan, ing pangapako na king krus, pangakutkot, ating pangasubli ng mebye. May pagmasusyan niya king pilataning bengi, ning 17 ning Abril, aldo ning Huwebes Santo, at ning bengi ning 20 ning Abril, aldo ning pangasubling mebye. Balang Pasko ning pangasubling mebye, kalupan ning balang Domingo, ing banal a kapulungan pagmasusyani ing emon nanong dapat ning pamagligtas ning Ginoo tamang Jesucristo, king pamagwagina laban king kasalanan ampong kamatayan. Manibat king aldo ning pangasubling mebye, karintala mamarkan ding aldo apag masusyan tamong banal, ing Merkulis de Ceniza, Merkulis ning Abu, ing umpisa ning Kwaresma. May pagmasusyan niya king asing kuning Marso, ing pamaytas na banwa ning Ginoo. Maligaya tayang pagsayan king auno ning Hunyo, ing Pentecoste, ing masaya ng pamamupos ning panawon ning pangasubling mebye. Pagmasusyan tayo king ikawalo ning Hunyo, at ngening banwang iti, ing mumuna ng aldo, ning Adbiento king at 30 ning Nobyembre. Makanita mo rin ing maglakbe kapulungan,
Papasyag ni ing pamaglagpos ning Ginoo, karing piyesta ning banal ng aldo ning Dios. Ding apostol ampon ding sablang banal, makanita mo rin ing pamigaganaka karing mayang nabiye. Kang Kristo ing milabasan, ing kasalukuyan ampon indaratang. Ing Ginoo ning sablang panawon, ampong kasalisayan. Kaya ing ulagang kapupusan, kapurian, ampong ligaya, manggaman, king alananga. Amen. Amen. Lukluk tamo po. Pasibayo po, maya paabak po, kaya kayungan. Good morning. Pakigrit tala po rin kasiping tamong maya paabak. At syempre po'y greet tala rin kasiping tamong Merry Christmas. Uling ang gapungeni nung lalawen tayo po ing kalendaryo na ning Santa Iglesia ang gakaniting Domingo pag masusyan taya ing Pasko. Inya nung eko pa me katanggap regalo atin pang gapotang alas 12. Kaluguran kong kapatad pag masusyan taya naman po kaniting Domingo ing pamipahayag ning Ginoo. Atin ko pong buringdinan atlong punto, atlong bage, pansin karening kaniting may pasyag ebanghelyo. Mumuna, king ebanghelyong ke katamong dimdam tala ding mago, ring pantas o ring ari, abinisita at dintang king Belen. Ingkutang, nino ring ausan tamong mago ning ebanghelyo. Nino ring ausan tamong ari. Tandaanan tamo po kanu, elamo atlo. Elamo kanu ari aausan tamo, akalupan ning akasanayan tamo. Gagawan tala mong atlo, uling ating atlong lamak, at karelang dela arapanan ning Bilen. Dapat nung dinan tayang pansin, nung nino ila, mumunang dili, malyari tamong tandanan, dayuhan la. Ila ring ausan tamong tigalabas. Ela Hudyo, ela mo naman tiga Israel. Meni batan la kanuking marayong lugar. Kakadwa, ila ring ausan tamong mumunang alien. Makakawani la, uling aliwala piblas, at kule. Aliwala mo naman itsura. Kaluguran kong kapatad, king bieta mo, ugali na ing mangawani ning minsan. Mekad ita mo mismo, araranasan tana ing mengawani. Aranasan tana ing memiling akayabe. Dapot ing katamong ebanghelyo kaniting aldo, papakit ng masala ke katamo, ing Diyos alayang tatangi. Wala siyang pinipili. King Bilen kanu nung pakalawen taya, ing ke katamong Bilen, o yan ing masalang akit tamo. Ing Diyos aginawang makapagmulalang bagek, karin king Bethlehem, inabenongan ding sabla. Nung matingit tayo kanung pakalawen ing Bilen, iti metong yang masanting alarawan ning ugaling apong Ginoo, amanabe at mangawani. Amanabe at manabi. Ding gana-gana atin lang lugal. Animalis at tao, taga-Banua at taga-Yato, ding hari at pastul, ding matenakan at alangbalo. King kapamila taning bingot amibait king sabsaban, ikwadang miya beyabe at mitagmutagmuding anggang lelangan. Mila ko ring bakod, ala ng bitasang mamilatan pa, ala ng makasarado uling elila ng tula ing lungkot da. Miya lilan maragul akapanayan ing karelang kalungkutan. Kaluguran kong kapatad kaniting aldo,
masalang panagkat na kekatamo, manabe tamo at manabi. Pabalaus tamo at tamo sana manyara. Managkat at mangawani. Maskup a puso, nune dapat maluwalas a puso. Ing pangako na kanuning Pasko, pangako yang ding gana-gana kaya bela. Ing kotang, king kekatamong biye kaya, nino ring taong tamo ayayabe. Nino kaya ring taong kekatamo nilele-tamo. Nino retang taong kakawani tamo at kewani tamo, king biye tamo. O iniing mo munang buri kong di ng tamong pansin, na sana tandanan tamo, ing Diyos amibait busal tamo, kapilan man eya menabi, nune menabeya. Amen? Pakilawe yo po rin kasiping yung malungkot. Pagkisabi yo po karela, huwag kang magtaboy. Pangadwa, nung pakalawen tamo kanu, ding mago, asabi tamong magdulapla. Atin lang pagdulapan. Atin lang panintunan. They were seekers or searchers. Miglakbela king disyerto, mitmong kapikakunwan, at menintun lang tanda. Binasa doring batuin king banwa, may mangutangla at sinduda ing karelang pamaglakbe, at ela tinuknang. Kaluguran kong kapatad, maralas king bieta mo, maging kawangis tala mo naman, ding mago king ebanghelyo. Dakal tamo naman miyayaliwang kutang, at kapikakunwan king biye. Atin tamong pagdulapan, at etamo patugot mo naman manintun. Maralas atin mo namang pinandit, ing magduda tamo, king kekatamong kasalpantayanan. Wari minsan ako kutang tamo pa karing sarili tamo, atin kaya talagang Diyos. Lalo na po tang ding kekatamong panalangin, ela mi papakibatan at miraramdam. Ditak-ditak, milalako tamo pag-asa, o kapanayan king biye, ban kanita makasulong tamo. Kalupad daring mago king ebanghelyo, kaluguran kong kapatad, ing panagkat na kekatamo, etamo sana patugot manintun. Manintun king katutuan na ing Diyos at tsuya. Mirinan la sana ring puso tamo king kapanayan abibye ning Diyos kekatamo. Magita mo sanang tapat at alapanintun ning katutuan. Uling potang etamo petugot meging tapat king pamanintun tamo king katutuan. Potang ing kapanayan yang meging santungan tamo king biye. Sigurado ko, lumbat, akit taya mo naman ing tala at ing sabsaban nung nuyaman datila ing magligtas. Di nan talang maragul la kapanayan ding puso at kaladwa tamo. Sana karetang pinandit anong nukarin, etamo akakit nasusulong yung bieta mo, nabalata mo alang malilyari karing panalangin tamo, nabala mo napakiramdaman ni nga pong ginuing kekatamong hinaing kaya, etamo sana dadayo ing kapanayan tamo kaya. Kasanting pong pamikatagon kaniting Domingo, biklat taya, ing pasbul ning yubilehiyo ning kapanayen keniking kekatamong shrine. Iting banwa telagane po ning kekatamong Santo Papa Francisco anting Jubilee Year of Hope. Banwa ning kapanayan o pag-asa. At mapalad tamo po ikatamong tigakeni king Apo Mama Kalulu Shrine. May piliya po ing kekatamong shrine anting metong karing pilgrim churches na ning Archdiocese. Naning panagkat na niti kekatamo, ing panagkat na
alang aliwa, nuneding ega na gana, sana mamagasala. Amen? Pagkisabi tamo po ka rin kasiping tamo, umasa ka sa Diyos. Kaluguran kong kapatad, o iniing panagkat na kekatamo, ding sabla mamagasala. King puso ning balang tao, at siyo ing kapanayan, anting metong akapagnasan, at pamanaynaya, king mayap, anggang etamo balo, ing daralana ning bukas. Sana, palagi tamong tandanan, ing kapanayan, makabigo. Hope does not disappoint. Pangatlo, ding mago kaya bela karing metauling dintang at mekabisita kingapong Gino. Aliwa ila ring minuna at mekauna king pamamisita da king Belen. Aw sandalaping late comers. Ila ding tatauling dintang nung nuka rin niya mi bait ing Ginong Jesus. Dapat tandanan tamo, king pamilya ning Diyos, ding matatawli, atin lapamurin lugal. Atin lapamurin pwesto, agyang mitawli at milakwana ka, tandanan mo, makatagal ka pa. Kaluguran kong kapatad, king bieta mo rin maralas, late comers tamo. Late comers tamo kanu king miyayaliwang paralan. Dakal a plano a nga sundo kay katamo. Dakal miyayaliwang bage mitatawli kay katamo uling mas pipilinan tamong yuna ding importante kaysa karing importante king biye. Mas maralas didinan tala kanong ulaga ding makayato kaysa king makabanwa kay katamo. Ingkutang, tauli na ba ban baywan la dene? Late na ba ban ela umpisan dene? Ing pakibat ali. Uling king pamilya ning Diyos, tandanan tamo, ala naman mitatawli. Amen? Ala naman milalakwan. Inyasat, sana pakikwanan tamong makatagal parati. Katataulian. Nung kanong tukyan taya po ing kalendaryo na ning Santa Iglesia, ingaldo iti apin ing taulingaldo na ning Kapaskuan. Ileleta na la kanyan reng pakasabit tamong Christmas lights at ampong parul. Den kay katamong Christmas tree ampong dakalagayak isalikot tanala. Mibalik tana king sadya tamong pangabalanan king biye. Nga nakanuning metong atalas sulat, potang may nahimik na laring anghel at may pampana na lading batuin, potang may kauli na lading mago, at ding pastul may kapagbalik na la karing karelang kawan, karin niya pa mo mag-umpisa ing obra na ning Pasko. Kaya kaluguran kong kapatad, nanu ing sasabyan na kekatamo niting pinandit. Isindu tamo sana ing obra ning Pasko, king bieta mo, kekaba na niting bayong banwa. Abe-abe tamong sumulong at maglakbemit mong kapanayan, king ngapong Gino, aminunang nilugod at may magasa kekatamo. Sana, kabang susulungan taya iting banuang 2025, tamo kakalingwan kareng puso tamo, na ating Diyos akayabe tamo, busal tamo. Ating Emmanuel amibait, busal tamo, ban kanita, mangatmu, karing kekatamong kakulangan. Ban kanita manyadsad, karing kekatamong pamangailangan. Amen? Etamo sana dadayo ing pag-asa at kapanayan karing puso tamo, potang panamdaman tanang makasubsubtana karing miyayaliwang kapikakunuan at kutang king bietamo. Tandanan tamo, ing biening tao, at syuya keniking yato, ban kanita, pamatulane at purian, ing Diyos amiglalang kaya.
Kaluguran kong kapatad, ore ni ring tanda ng tamo. Ing kapanayan, kapilanman, eya makabigo. Kapilanman, ing kapanayan, nakatamo. Alin nakatamo, biguan, king nanumang ke katamong anyawaran. Tamo man balo, ing daratang bukas. Tamo man balo, nung naning paingtungol ke katamo. Tamo man balo, nung atsu tamo pa bukas. Pero tandaan ng tamo, ating Diyos at tsuking siping tamo, ban ikatamo, katmwa na katamo, at sopa na katamong makasulong, king bietamo, anting talasal pantaya. Amen? Talakad tamo po para king pamipasyag ning kakatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, panglubos mayupaya, linalang king banwag, ampong yato. At kang Heso Kristo ang anak ng bukto nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banal na Espiritu. May bayit kang nuwan na Mariang Virhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. May pakuking krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa. Makalukluk wananing Diyos. Ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabi, ampong mga mati. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng mering mete, at king bi alanganga. Amen. King alto iti inyang ding taong ibat king marayong lugal, dinatang laban samban ing Ginong Jesus, bustan tamong ing kakatang panalangin, maging kasing lawak nining yato. Nga tamong manalangin kingig pa, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Bustan mo ing sala ng Kristo, Sunlag karing sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang bansang malapit at marayo, at ing Santa Iglesia matulanong tanggapan, kambening pamiyayaliwa ning karelang kultura, manalangin taking Gino. bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banking panahon tamo, laganap ing katuliran at datang ing kapayapan king mabilog ayato, ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding tawan ng Diyos, damdaman do ring kalulo, king karelang pamanigapo, malunos la karing mayna at ibuklat do ring karelang gamat at puso, karing atsyuking pamangailangan. Ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding pasakit king Gino karing magkapilit tuki keya, akit daing sala at makumbertila, ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding sablang maninton metong abatuin, ban mantabe karela at tuklasanda ing kaya paning Gino, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ban karing kekatang komunidad kristyana, mabiyasa tamong kaluparing tao mga biyasa, midake karing kayamanan ning kekatang pibandyan at puso, ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ngayon ipuadwan tamoy saritang kapagnasan. Ipanalangin taking Gino. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. O ginoming Diyos, magsaya kami king pamakisawot mo kaya kami, kapamilatan ng Yesus ay anak mo. Bustan mong yaing maging sulu ring biyemi, ngenit manggaman king alananga. Amen. Waiting is all.
King ikapuri at ikaligaya ning kayang laglo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, lingusan mo lang mipnong lugod, ding ayn ayayampang nakeka, ning banal akapulungan mo. E ginto, insenso at mira o mira, ing mayayampang ngeni, none ing ari, Diyos ampong talapagligtas, alerawan daring mesabing lamak. Yang ngeni ing yayampang mi,
at tatanggapan ang timong pagkabiyemi ing Ginoong Jesucristong anak mo, Diyos, ang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing Ginoong tabi kaya kayo, itasyula ring puso yo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o igpa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Uling iyang pepakit yung anak mong bugtong, kingas kening pangataw mi, binalik na kami king sadyang banal akabilyan mi, king kapamilataning sala, ning alananggang kadyosana. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipangambun, kareting ayin mi, ban pabanala at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lub dinawon ing Biena king pamaylasa ampong kamatayan na kinwaning tinape pepasalamatan akat pinuri dinwang piraso ni ing tinape dinwang ni iti karing disipulo na ngana panan niya iti ikay man at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikay ngan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, am mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako.
Mipuriya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng pong mga sublinang mebye, daraon miya kaya kaiting tinapining biye, at ing kalis ing kaligtasan, laing ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoing pa, ing banal ang kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawo, king pihong kapanayan, ning pangasablinan mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Juan a Virgen Maria Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Juan Apostol, kambering sablang banal, amipiyapiyang kalugod-lugod keka, king kekabanding panabot, apurian ampong apadigayan na kasana, king kapamilatana, Ezo Kristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Kapanaligan ng buong lugod kingit pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Amen.
sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulog mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatan ng bibnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Ing Ginoming Yesu Kristo, sinabi na ka rin apostol na, ing kapayapan, lalakon ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ing kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ang pong pisan metungan, agpangking kaburihan mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga, ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kaya kaingan. Kapatad king masayang paralan, yagpang tayo, ing waga ning kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamungan. Pakamalan kong kapatid, o ining Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayong uling nuwan na ning mayahus kingapuna ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, tapos igkas may ang amano mo, kumayap na ako.
O Diyos ay pami, panimunan mo kami king kekang sala, saupan mo kaming makakilala kang Kristo, kaniting banal ay Eucharistia, at tanggap kayang mipnong lugod, uling yaing ginumi, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo sagli para king kapabaluan. Apag ning pakalulu. Maraming salamat po sa lahat na nag-offer nung nakaraang simbang gabi. Tayo po ay nakalikom ng 18,300 pesos at nakabuo ng 100 bags na ating pinamigay sa ating mga kapatid na nangangailangan nung nakaraang December 29, 2024. Jubilee Year of Hope. Ngayong 2025, ating ipinagdiriwang ang Jubilee Year of Hope. Isa ang Apong Mama Kalulu Shrine sa napiling maging Pilgrim Church. Sa mga nagbabalak po na pumunta sa mga Pilgrim Churches sa ating Archdiocese, maaari na po kayong kumuha ng Pilgrim Passport sa ating opisina pagkatapos ng misa. New Sunday schedule. Sa darating na January 12, 2025, magiging dalawa na ang ating misa tuwing linggo. Ang unang misa ay sa ganap na 8:30 ang umaga at ang ikalawang misa ay sa ganap na 6 o'clock ng gabi. Maraming salamat po. Bendisyon na po rin chok ne, nen pong makanya na panahon, atin tamong Biblia sa chok kay bat karing kayong amba, atin tamong susulat, o rin po rin chok, pipitnan tanalamo. So nanong sulat yung karing ambayo, ketang pasbul, babo na ning pasbul, 2025.
Kay bat pila tanda puretang Numbers 20 ampong 25 ing sulat Gaspar kay bat cross Baltasar ampo pay Melchor. So makanya niya po may post siya po keng Facebook tam lawin nyo niya mo po ang po pa po yung pamipalino. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The Lord be with you. Let us pray. Bless, O Lord. O Lord God, this creature chalk and let it be a help to mankind. Grant that those who will use it with faith in your most holy name and with it inscribe on the doors of their homes the names of your saints, Gaspar, Melchor, and Baltasar. May through their marriage and intercession enjoy health in body and protection of soul through Christ our Lord. Amen. So yan po the solemnity of the Epiphany, Epiphania, Burinang Sabian, manifestation, revelation. Ing mi bayid, mi pakilalayo, mi pakayagyo. Nino po ing mi bayid, iapinin kakatamong Diyos, ameging tao. Mi pakilalayan niya po, king kapamilatan daretang may chay, ding pantas, ding mga biyasa, penintunde, ne po, oren ding biyasa, detang manintun. Meni batan laking marayong lugal, at penintunde Jesus, oreta pureng biyasa. Likwan day tang karelang comfort song, beramong miglakbela, nyay kayo po biyasa kayo. Uling meni batan kayo kareng miyaliwang bale, many batan kayo kareng maring lugal at panintunan niya ing ginotam. Sana talagang akilala tayo. Uling pamipakilala, buri ko la pong ipakilala din nga duwang deacons tamone, mag-apostolate la po kini 5 to 6 months from now, may ordinano pong pari. So nasign no po ning kakatamang Arsobispo Keti, balang sumaw mag-apostolate, sumawla po kaya katamo, turuanan da katamo, kay but after 5 to 6 months, maging lubos no pong pari. So part ne po ng karelang training, buri ko lang pakilala, i-Reverend John, sabihan kaya palagyo, John. Ang po pa po'y Reverend Harold, so lagyo ya pa mo po. Keng totoki pating apelyido, ngayon ilagyo pa mo, pamipakilala niya Jesus, lagyo ya pa mo. Kaiban, ikayo pong magpakilala king Ginoo. Kaibat siya nga kilala yung Ginoo, tayo po sa sino. Kailangan ipakilala tayo karing alawang tao through words and deeds. King kapamilatanan ning kayong pamagsalita. Nang ako biyasang magsalita, king dapat na mo, mas matimbang ya po king dapat. So, ngayon may pakilalayo at akilalaye, kailangan ipakilalaye karing aliwang tao. O yan po yung mission tamon, pa sapat itang akilala me, kailangan kay ba't may nga pakilala, ipakilala me karing aliwang tao. Amen. O yan po, so pakilala tayong Ginoo through words and deeds. Ing Ginoo man tabi, kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning malugod Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ing pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, ing Santa Misa mi daon umeta na king kapayapan, ipakilala tayo, ing kaya katamong Ginong mibait busal tamo. Salamat King Diyos.
Deta pong bisang kanyat at chok mentala po kening aram ne. Salamat po.